Mba'éichapa che irũnguéra ko'árape jaguerekohína mba'e postres tembi'u Paraguay rehegua. Camby arroz, camby, canela, azuca ha arrogue jejapóva. Ka'i ladrillo, dulce de maní, eíra ha manduvi ku'i. Camby andai, dulce de calabaza, andai, azuca ha camby oikotevéva. Kaguýjy, mazamorra, upe aguereko azuca, lejía ha locro. Mamón dulce de mamón, mamón apeju, azuca. Upéva ojejapohína naranjajái ha irãhũgui. Upe jaguereko torta de miel ojejapo eíra ha harinagui. Eíra quesu, miel con queso ha irãhũ. Eíra manduvi, miel con maní, manduvi ku'i ha eíra. Kiveve, azuca, quesu, avatiku'i ha andai. Mba'e camby, leche crema, camby, azuca, mandioku'i. Péicha jaikuaave mba'e postres típicos del Paraguay. Ñamone'imíke nahína ko'áko página Facebook, Instagram ha YouTube. Aguyje enterovetépe.